हाय गाइस वर्तमान पर मार्केट जाऊँ काम तो सरीगला चिकेन फिकेन टे आज आना हम तो कषाड़ा कराब खियाटा हम ये मर्जिस ना कौन कह मर्जिद हो मो पाठ तो हो ना कौन कर जाऊँ मार्केट देखा कौन हो पनीपरिया सब अच्छे खाली जाइए चिकेन टा खाली नहीं आस आ कि ना छोट दुकान अच्छे मार्केट तो जाऊँ पहुँचल मार्केट टा देखेबी बर्तमान मार्केट पहुँचलु मार्केट गोटे गली होटेल भल भल खाଇବା बनाऊे चिकेन किणा सैला जाऊँ भयंकर गाड़ी संडे तो मार्केट बहुत गहली हो कहबी यहाँ गोटे नंगा होटेल खाया पीया सब भल रेट टे अधिका हुए खरा प्रबल हो खरा प्रबल भयंकर भयंकर खरा तटे आज चिकेन टा देखिए केमती कौन बना हो कौन चिकेन निया कि कौन बना हो से आम जाना नहीं जहाँ हो देखिए कौन कौन बना हो देखिए सकाले ना कही पार नी यार नंगा मस्जिद टा देखिए बहुत सुंदर लगे देखल लोक सदा अवेलेबल रोचे कहे भाई भयंकर पूरा भयंकर पहुँचलु शांति लगुच भयंकर भयंकर खरा मामा काम लगी पड़े गोटे मामा आम केड़े बड़ कम कर देख आम 100 वर्ष बचियो अधिका केते दरकार कह मुझे तुम से वर्ष आसदेवी मामा देख किचन रूम आम कौन देख नीट एंड क्लीन कर दे मामा आमर थैंक यू मामा थैंक यू सफा कर पहुँचलु बर्तमान भाई रूम रे भात आगे बसा बसी करदा खा पी रखदा चिकेन केमती कौन बना गोटे देखा चिकेन ढोना ए सरीगला प्याज प्याज कटाकटी बाकी अच्छी सरू सरू गाधोया पलैल चिली चिकेन टा हम बर्तमान चिकेन टा
ଗୋଟେ ପିସ୍ କରିଦେଇଛି ଛୋଟିଆ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି ଚିକେନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ସେତିକି କଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ମସଲା ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଖାଲି ମସଲା ସାମାନ ପକେଇବାର ଅଛି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ଜଣା ନାହିଁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେତିକି ହେଉଛି ଆଉ। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଟିକେ ମାରି ଦେଉଛି ଆଉ, ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ହବ ହବ। ସବୁ ମସଲା ଟିକେ 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 ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଜଷ୍ଟ ମାରା ହବ। ମାରିଦବା ଯୋଉ ପାଣି ରହୁଛି ଟିକେ ମାରିଦବା ଆଉ। ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ଖାଉ, ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ଜାଣିପାରୁନ ନା। ସାମ୍ବର ତ ମୋତେ ଏମିତିରେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋର ମସଲା ପକେଇବା ଯାହା ଲାଗିବ ଓକେ। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଲୁଣଟା ପକା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ରସୁଣ ପାଉଡର ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାରା ହେଲା। ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି ଆଉ, ଯାହା ହବ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଆଉ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାରଲା ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଖରେ ଅଛି। ଘାଟି ଦେବା ଟିକେ ପୁରୁକାଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। 3 ଜଣ ଏତିକି ଯାହା ହବ ହେଇଯିବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। କାରଣ 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ୍ କେତେ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭାଇ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କର, ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କର। ଯେମିତି ଯାହା ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦିଅ। ପଢ଼ିଦେଲେ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, କାରଣ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଏ କେମିତି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କ'ଣ ନାହିଁ। ରିଲ୍ସ ବନେଇଲେ ରିଲ୍ସ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବନେଇବେ, ସେତିକି। ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।